Salibonani bathandekayo, liyabingelelwa ngegama lomfeli wethu Jesu. Amen. Siyabonga silamukela ku series yethu Turning Our Homes into a Little Heaven. Ukuguqula amakhaya ethu, ukuguqula imizi yethu ibe ngamazulu amancane. Ibe ngamazulu amancane. Namhlanje sizake sikhangele uluhlu lwama-single parents. Uluhlu lwama-single parents. Bathandekayo, ama-single parents ngabantu abathandwa ngomlimo okumangalisayo. Kodwa ngabantu abeyiswayo esigabeni lasemphakathini okumangalisayo. Abanye bangaba ngama-single parents by choice. Abanye babe ngama-single parents ngemumo eyabehlelayo. Omunye ngaba yi-single parent wake wenda kodwa kwehlula behlukana usesihlalele uyi-single parent. Omunye angaba yi-single parent ngenxa yokuthi wathola umngane wamnika umntwana, umuntu lwana wala ukuvuma ukusupporta lokusekela ukondliwa komntwana, wazondlela umntwana eyedwa. Omunye angaba ngumsingle parent ngenxa yokuthi ebethethe umama wamchiya labantwana, ngubaba uzondlela abantwana eyedwa. So imnengi imhlobo lemkhakha yama-single parent. Kodwa namhlanje ngifuna ukukhuluma lama-single parent singaphansi kwesihloko esithi sona Finding Love Again. Kambe kwenzakala, kuyavuma yini ukuthi ngibuye ngimthole ozangithanda, angithande lami ngitshade njengabanye, angithande lami ngibe lemuli njengabanye, lami ngivuke ngifakela ubaba amanzi ogeza ngithi baba amanzi ase-right? Kambe kuyenza yini ukuthi lami ngibuye ngithathe umama ozangithanda, angihloniphe, anginakekele, angikhulekele, angincedise ekukhuleni esiKristwini? Bathandekayo, finding love again. Kasicimezeni sikhulekeni. Baba ingcwele ohlala ngikhaya ezulwini, sesiyafunda izwi lakho. Nxa ukhona isikhathi wakwakhuluma lathi, khuluma lathi khathesi. Yehla uzokhuluma lathi. Udumo lamandla lobukhosi kubuyele ngakuwe. NgoJesu yakhuleka. Amen. Ngibala eBhayibhelini encwadini ka-1 Corinthians chapter 7. Ivesi lingelika 8 lo 9. iBhayibheli lithi lona, kodwa kwabengendanga labafelokazi ngithi kini, kuhle kibo uba behlala njengami. uPaul bathandekayo uaddressa ama-single parents. Uthi yena to the singles, kulabo abangendanga lalabo asebelahlekelwe ngomkabo, ngiyabalaya ukuthi nxa besenelisa bangahlala bengendanga njengami. Ngiyabalaya ukuthi nxa kuvuma bangatshiyana lento lezi zokwenda lezokuthatha. Kuma-single parents uPaul yalaya uthi nxa kuvuma, abesesithi evesini elika-9, athi evesini elika-9 uthi yena, kodwa uba bengela kusithiba kabende, ngoba kungcono ukwenda kulokutsha ngokufisa.
iBhayibheli lithini kanti? Lithi to the single parents and to the widows. Kulabo abangendanga labafelokazi. Nxa imizwa yakho ilolaka, nxa imizwa yakho ivuka ubhova, nxa imizwa yakho isala, nxa imizwa ikwehlula, iBhayibheli ithi kungcono ukuthi wende kulokutsha ngokufisa. Bakhona ama-single parents abanye imizwa engasavumiyo engaselandaba lokwenda, kodwa bakhona abalalela intshumayelo. Kuyala imizwa ithi yenda, imizwa ithi umuntu ongubaba ngiyamfuna, imizwa ithi umuntu ongumama ngiyamfuna. iBhayibheli lithi kuhle ukwenda kulokuqalisa ukuthi wenze izinto ezingayisizo. Ama-single parents amanengi alohlupho bathandekayo. Uhlupho lwabo yikuthi bayafuna ama-privileges omtshado, bayafuna ukusuthisa imizwa, bayafuna ukuthi imizwa yakhe isuthiswe, asuthe enyameni, kodwa kafuni kwenda. iBhayibheli ithi yona kulokuthi ungene esilingweni sokucina uwela esonweni, kungcono ukwenda ukuthatha kulokutsha ngokufisa. Ungezwa kungani igetsi esemzimbeni inengi kakhulu. Ungabona abantu abangomama ingane yakukhathaza, ungabona ubaba kungani yakuhlupha. iBhayibheli lithi kuhle ukwenda, kuhle ukuthatha kulokutsha ngokufisa. Sizakhangela imcijo eyisikhombisa ezasincedisa to find love again. Sifisa ama-single parents lawa alemzimba esibehlula bathole uthando futhi. Kodwa sizakhangela izinto ezithile okufuze bazikhangele nxa sebefuna ukuthola uthando. Umcijo waqala uthi wona pray, khuleka. Bathandekayo nxa kulento eqakathekileyo empilweni yikuthi ukhuleke. Nxa sokusiza endabeni zokwenda, nxa sokusiza endabeni zokuthatha, kudinga amadoda, kudinga abafazi abazahamba ngamadolo, ngoba indaba yokuthatha kulapha uSathane afaka umjibila omkhulu. The devil is busy mismatching people. uSathane ubusy upha abantu abangafanelanga abantu, ekwazi ukuthi ungenda kuphi, ekwazi ukuthi ungathatha kuphi. Uza kugwenxa ekukholweni, ekuqineni ungasindiseki. Ngaleso sizatho nxa usudecide ukwenda, ngena emthandazweni. Nxa usudecide ukuthatha, ngena emthandazweni. Isizatho kakhulu njengomsingle parent okufuze ungene emthandazweni yikuthi ucela umlimi akuncedise ungenza amaphutha owenza izolo, yikuthi ucela inkosi ikuncedise ungawele emagodini owele kuizolo, yikuthi ucela umlimi akuncedise bathandekayo we akuqondise ungaweli kulokho kukuvelela izolo. Ukuthi ungaweli kikho yikuthi ungene ngomthandazo. iBhayibheli lithi lona
zindlule notho kulilifa elivela kubokhokho bethu kodwa umfazi olungileyo uvela enkosini. Vela enkosini bathandekayo, umfazi awungeke umthole kwenye indawo, uvela emthandazweni. Abantu bacabanga ukuthi umfazi uyamthola echechi. Hayi bathandekayo, umfazi utholakala emthandazweni, akatholakala ekwayeni, akatholakali ku-witnessing team, akatholakali esihonqweni, akatholakali kuma-effort, akatholakali kwezinye indawo. Olungileyo uvele enkosini. Therefore it is paramount for you to pray. Kuqakathekile ukuthi umdinge emadolweni. Mcijo wesibili, ask for God's guidance. Cela ukuthunganyelwa nguThixo. Bathandekayo izikhathi eziningi nxa sokusize ekuthatheni abantu bayazithungamela. Ungavumi ukuzithungamela, thunganyelwa nguThixo. Ungabona ngelihlo lenyama uzabona ama-hips, ungabona ngelihlo lenyama uzabona izinqe, ubona i-structure, ubona ukuthi umuntu ubumbeke njani, ubona ikhala, ubona inwele, ubusuwela, ucina uwele ephutheni la izolo. Ungabona ngelihlo lenyama uzabona imota, ubona isudu, ubona ukuthi uyafanelwa yijini lamateki, ubone okubonayo, ubusucina uwele emaphutheni ayizolo. Ukusungaweli emaphutheni ayizolo, hlabelela ingoma yenkonzo ethi Nkosi Jesu ngiqhube. Kuqakathekile ukuthi inkosi ibe yiholayo, Nkosi ibe yethungamelayo. Umcijo wesithathu uthi do not rush. Ungatatazeli, ungatatazeli. Thatha isikhathi sakho ukuhluza umuntu lowo othe yena sekufuna. Thatha isikhathi sakho. Abantu abanengi ngenxa yokuthi uyisingle parents, ulabantwana ababili abathathu, okubuyileyo siyafuna ukuphonga uwela kikho njengempukane olechagweni. Ungatatazeli. Take your time. Study i-development of character. Kulowo ofuna ukuhlala laye, umkhangele umuntu lowo, umstade, usuthiseke, ungaphonguwela. Angathi hey efonini lawe suthe hey, angathi sumkhombile within 2 days. Ngwini okwaziyo ngaye suqome nge 2 days. Thatha isikhathi sakho, stata ngena emthandazweni, holwa ngumoya oyingcwele. Mcijo wesine uthi khuluma iqiniso. Khuluma iqiniso. Nxa kulento eqakathekileyo in any relationship, yikuthi isisekelo ngeseqiniso yini. Nxa kulabantu abalamanga ngama-single parents, uyabe ngafuna ukutshela umuntu iqiniso, uyathi vele wena ulabantwana abathathu, ubususithi ngilo yedwa labana abagcilwa ngugogo, ababili kawusabavezi. Mzwana iqiniso livela kuchitheka isitshebo, ukwenzela ukuthi kungachitheki isitshebo. Mana eqinisweni. Isisekelo sothando kasibe liqiniso bathandekayo, ngoba kungatholakala ukuthi kule ndawo lapho okhulume khona amanga, lona lolu thando athi ufuna ukulakha luyadala
uyadilika kungani ubungenzi lutho so kuqhakathekile ukuthi umuntu umtshela iqiniso mina ngehlukana lomkami nganginje ngathola umntwana lo ngisesikolo ngenza kanje kodwa khathesi senginje sengifuna ukuba nje uza kuncedisa ukuthi bathandekayo uthando lwakho lube lesisekelo esiqotho esingabuyeli emaphutheni ayizolo. Cisho wesihlanu uthi don't look desperate. Ungabonakali ngani ngumuntu lwana osephelelwe ngumphako, ungabonakali ngani ngumuntu lwana vele adenga sela choice ongani nxa kade qonyisa uwenzelwe ifavor. Do not look desperate. Ungakhangeleki ngani wena udesperate ngapho usuthandane lejaha kakukapheli 2 months usubuza kanti ngekhaya siyahamba nini uyahamba. You are looking desperate. If you want to find love again as a single parent, do not look desperate. Ungadidizeli, ungatatazeli, yekela izinto zizenzakalele, ungafuqi izinto, ungafosi izinto, ungakhangeleki ngani wena uswela into yokwenza. Do not look desperate. Okwenza omama abaningi bagcine bengendanga ukuthi they are too desperate. Nxa udesperate kawukhethi kungaze kubuye umuntu ongesaba umlimi uyawela. Nxa udesperate kawukhethi kungaze kubuye umuntu oseliqhegu uyawela. Nxa udesperate kawukhethi bathandekayo, do not look desperate. Ubambo lwakho luyaziwe ezulwini. Cisho wesithupha uthi yena ona xwaya amadoda abantu. Avoid married men. Isikhathi esiningi ama-single parents agcina esethandana lamadoda abanikazi. Athi hayi uthe umkakho uzamala ndithathe athandane lendoda ekutshela ukuthi ntambama ungangifoneli, ntambama ungangi-WhatsApp, athandane lo muntu athi ungatsheli umuntu kugcina ngokwethu singu-2 luthando bani ongeke uhambe lesithanda sakho ukhululekile. Ungabona ku-relationship ongeke ufonele umuntu wangikhona anytime. Ungabona ku-relationship ongeke uhambe lo muntu lowo usesaba ukuthi umnikazi uzambona usuxhwalile. Avoid married men, single parents. And avoid married women. Bobaba abangama single parents. Cisho wesithupha wesikhombisa uthi wona ungangeni ku relationship ngenxa yecansi. Ungangeni ku relationship ngenxa yecansi. Kulabanye abantu athi ngenxa ukuthi ngisingle parent ngingayala lecansi uzabaleka. Ufuna ukugcina ubudlelwano, ufuna ukugcina uthando ngombheda. Ungenza njalo bazabe bedlula kuwe, bangaqeda ngawe bakuchiye bayedinga abanye ngoba wena ucabanga ukuthi icansi yile lizakugcinela uthando. As a single parent you have repented, uphendukile, usuwazi amaphutha akho, uhathi wakho ngabe nguhathi, umuntu ngabe kwazi ukuthi la nxa ngilabantwana ababili, nxa usufuna ukungithatha qala uyelobola, qala uyevela ungithathe kuhle, uchade lami kuhle, ubusuthola icansi ngemva kwalokhu. Ungathengi uthando ngebedroom. Avoid. Bathandekayo, ngithini kwabangendanga kuma single parent? Izulu lifuna ukukuphela ngithuba
kakulandaba ukuthi izolo kwenzakelene empilweni yakho. Umlimo kakhangeli izolo, ukhangela ukuthi uyafuna ukulungisisa namhlanje. If you want to find love again, pray, let God guide. Khuleka inkosi kayikuthungamele, ungadataseli, khuluma iqiniso, ungakhangeleki ngani udesperate. Xwaya amadoda abantu, ungathengi irelationship ngecansi, hlala emthandazweni, inkosi iza kunika okufaneleyo. Inkosi libusise as you begin your search to find love again.